Kajinga kop nya thuk ba arsingi haki surok khoru khoram balatip kum kafas RBMSC Motocross Challenge araja arpulai balapanlong de Kariboy Motorsport Club kalasdang mentakesngi hamadan kurkalang boy rembong balawan ru bandishim mentashidrem kumbah nyau pusan mut kirang bat kithenya thuk na keleng ki jaka jong kathan chatei lamingi Ketika jingya kom kadai kesin jam benengkong balashim da Kariboy Motorsport Club da ke jing angnut ban kintiu ya ketika jat jing elekai pat khamtam ban sei ya kasap kapong jongki samla ke baju sautanat banyak tuk haki surok khoru ko aram bat haki jaka bapun krek kerpang om ban penhera ki surok ba ha ka bakala banwan ra ya ke jing men saw bat ke jing jia accident ia ketika jinga kop lalai ban pli perda da uba penun ronghang kum ukong san ha ke jinga don lang kinoi lam ka RBMSC na du uba lance chada president ba Ivan Siliang general secretary ba Isin A Hing advisor uba Ailong Pariat bat kiwei kiri rang ba kumban chupen pau na kaliang jong ka RBMSC kilapun kre ru ya ka kusna pisa ba arlak tengka rangkat ka trophy ha ke jinga kop ba per na du ka expert novice two stroke scooty Bat kandon ru ka jengko bakarpang na kabentaki kintei bat riboy class. Play kerpang yang chief guest belum jengi iba penhun renghang iba adon rengkat bagi hari kapor ai kublai kerpang na kabentai iba Ailong Pariat iba rengkat bagi hange ai kublai aja bahasa jengi iba silbenus malai ai kublai ru ikong iba rengkat hange bat hakane kapor ai kublai kerpang na mata jong pigi pai ba baro iba wan syakane ka jingale ka jong ka balapanyai da ka RBMSC ai kublai kerpang ye ki riders baro ya ke jingwan slokti ke jongpi klemdam ke jongpi kene ka event jungi kamlong ka job teng ai kublai kerpang ki marshal ru ki ba slokti lalu menem step bal kerpat e piru opina shipkhalang khnang ba kene ka program jungi kalong ka job teng ai kublai ye pi baro akane ka por kublai akibat dia ka pi baro players the riders opina kai bah pelak jumbo jisau ba koweru ka batau ba baju yang race mo apa disurok Memang kelak pengurak itu besar kerana bantu nak mereka musim berkedal ke Jupiru. Jadi pelong ni ada jing kurai jaga RBMC Sport Club kepala pelong yang kena ke program. Semua orang berisu lagi, lagi surat semua apa penyiris baik akhirnya gimana? Kiba mereka klub nari bojungi kepala organize. Gambar sebelum itu nomor gadai kepala bagi baik ini dilakukan jumpi di sab jumpi mah gambar sebelum itu baik tahu ini dengan may the best player win. Thank you very much.